Sebaraha? Ieu teh 250.000 teh. Kebetulan lagi diskon 25%. Gede mahal kayaknya teh. Ya maklum teh, keluaran baru dan produk baru. Ya Allah, saha eta konsepna beunghar sigana mah. Boleh numpang duduk. Mangga, Neng, silakan. Gusti, moal ieu jodoh teh. Dapat di mana? Kamu cuma punya usaha kecil-kecilan, Neng. Punya hotel bintang 4 dan 5 di Jakarta. Pastinya. Punya. Allah marah. Rumahnya di mana? Di Tasik, Neng. Tasik mana? India. Ya, aku menurutnya. Paling 300 meter persegi nih. Aslinya ya teh. Iya. Beunghar pisan. Terus nikah aja. Aja, Neng. Ama lagi fokus ke karir dulu. Ya, ada teh. Iya tuh. Milik pisan. Ya, aja nikah. Aja, Neng. Padahal teh kasep ieu. Ya ada ama cowok kasih tuh. Padahal aja nikah. Aja, ama lagi fokus ke karir. Masa ngerokok tara? Buat apa ngerokok? Gak baik buat kesehatan. Aslinya ya teh. Iya tuh. Idaman. Resep dugem. Enggak, Neng. Pira kuat resep dugem. Itu, Neng. Padahal teh sok ameng gitu. Iya, paling keluar juga kerja, Neng. Dugem mataranya. Par. Ama udah kenal dunia luar, nih. Soleh. Atas naik haji. Alhamdulillah, terus naik haji 3 kali, umroh 6 kali, ya alhamdulillah. Gitu lah. Surgawi. Padahal majakan neng hari ketemu. Kan kita belum kenal, nih. Nah, neng nyari kene Ya ada. Abi nyari tuh. Mari teh. Ya tuh, nih. Hobina naon? Hobi naon? Ih. Kemana ih? Hobi naon? Pada kan ini. Hobi naon? Woi, tukang parkir, tadi yuk. Oh iya, iya kuncinya. Iya topina, betul tadi Abi dari. Iya. Atau nah, kunci mobil tuh, buka. Ya, kalah. Di kecepatan duit parkir. Neng. Duit parkir, neng. Ya, neng. Goceng lah. Ya, nuhun neng. Yuk, ayo. Yuk, maju. Banting setir, kanan. Hobi naon? Tukang